Kalian. Yo. Sukanto. Sini lagi social saya. Angkut sama dia. James ke Edin pun. Zoisha. Zoisha ya Zoisha. Aduh, bisa bag mahal kali. Zoisha. Somorzai Dewarma. Hah? Somorzai Dewarma. Akas Dewarma. Razu Dewarma. Iya, Mas. Hah?
দেওয়ার মা Nomor দেওয়ার মা Kolkatan Kamatia. Kolkatan Kamatia. Pohar de Bruma, Kami bazagani kami Porkasandra para, Shillong tam khaitang Shillongo go Samong Khai Jongman, bazagawa Restaurant, tinok bora thanai Dine Santri Para Thana, narang nawa soba arrange kere ka thanan bani Samong Naba Rensar Mane, Mufo Maharaja, TSM President, Sar Bibasong, bhai ma tong Matang Mane Bagay, Belanya Tong Tao, Tok Matonga, Bognoba, the Tar Sunahane Ron Baham by Maru, Maharaja, Tai Sar Bibasong. Carol de Burma. tam khaitang man Shillong Ang to tamin sanay ani bayo tongo hanggang kay kisa ano bera niya hanay mani hanggang lockdown ni bagi kasa kauro busuk balo khanang family bera 3 months. lockdown logo problem ka sang Problem rock ka hano kisa misang ka hanggang tay sung no ona rock help kay kisa lock mani may room rock mikitong rock amte kay help kay kisa tini Tripura thana nai bhai ma tong sang balai khano khushi ma tong kha dam ni bagi hingga sek din nok bai chali tong mani gai chini raja no ba hamai mar bo gai tai chin tie se bodol long no bo balai khana hamai mar bo mung ka tong kha Bapu de Burma. kami barani Ang ko Agartala Kisnagar Bensi Paratam. Shillong tam khaitang asa Shillongo ang agi ko advance college Porimani Poro Paikha, Gakai Tabu or Beren Family Binara. kake busuk balo khanang ke 3 months now. 3 months tini Tripura thana nai bhai ma tong Kaham nama tongo. kay norong nor ni thana bagi pass ba norong no bus og arrange khani sab khairi ka TSF group hangkai tai Maharaja. borong na kunda sana mo Borong na hambai na musungo asik borok khaitang tong sin bagai. Sengora asik kosta khaitang tong mani sengno borok thana bagai sengna help kami bagai bele hambai na musung আপনি নাম কি আমার নাম বিজয় দাস। আপনি কি আজকে আগরতলা যাইতেছেন না আমি দিতেছি না, কেটা যাইতেছেন শাশুড়ি শাশুড়ি শাশুড়ির নাম কিটা মীরাবালা দাস, বাড়ি কোনখানে ভগবাননগর। ভগবাননগর এখানে শিলংয়ে কোন সময়তে আইছি ফেব্রুয়ারির 12 তারিখ। আর এখন বাড়ি যাইতেছে আর যে বাসগুলিটা অ্যারেঞ্জ করছি এটা কে অ্যারেঞ্জ করছি টিআরএফ মেঘালয়ের না অ্যারেঞ্জমেন্ট কেটা করছি যে মেঘালয় থেকে যে আগরতলা যাওনে এই অ্যারেঞ্জমেন্ট বা এই পাস এটা কেটা নিছি টিআরএফ টিআরএফ না টিএসএফ সরি টিএসএফ মেঘালয়।
আচ্ছা আর ওই এখন কি হে একলা যাইব না একলা যাইব কারণ এখন তো আমি তো দিতে পারতাম না না আচ্ছা আর এখন হের কোনো অসুবিধা হয়নি না না কোনো অসুবিধা নেই তা তো সুস্থ মানুষ সুস্থ আসলে মানুষ। লকডাউনের লেগে ফাঁসি গেছেন তাই যেতে পারছেন না তখন দিয়ে এখন একটু চান্স পাইছেন তখন দিয়ে देवकुमार কামিব জাগানি जिल्ला बर्छु हाथाइनि শিলংত তম খাইতাংমানি शिलङाव गैसे रेस्टुरेन्टआव खालिदोंमोन ब रेस्टुरेन्टआव नंथुमायो তিনি বড় থালাইনি र दिनै शिलंनि नव त्रिपुरायाव थांनोसै दे बाहाय मा दं गाहामनि थांजोबदों नों आगोलाव थांनो हिदोंमोन समय मालिया के लकडाउन फोरों थांता एप्रिलाव थांनो हिदोंमोन सब नोंनो पास हमाय गथा जोंनो खायगे DSF नि प्रेसिडेन्ट नरा बिबास देबरमा ते बुबाग्रान सुबामु गता ओके नों नगरगले साहकदे थानानि बाहेरक साहा नगनि बर Kalau selama bubagra suamani baik, paisnai asdar tak detor sama liya, segang sama apa? नि बुं ताम खा An bung mari ma jamatia कामि बर नि maharani mai disha शिलंग आरो ताम खाइतांमानि pore jong ब जागा Godel college बयार tabo class 12 क्लास 12 दा बाहाय मा तां त्रिपुरा मा थांनाय माने tong tho ha ang babu bai ma lai ni ta नि नग बरक साजमा नों तीन थां दंमाने तमरक साहा ना kahan ka phadi kono borok ba sa ta ka phadi ro hi sa ओंखांके को नों ताबुक ताइनि नि ताव खाना मा थांया को बाहाय बरक रक दं दं बरक न ताम साना मुसु nogo no kahan ka tong ba di te boirok bai phata bi gra sa ta guri lai di ta ka phalai di sa sa खाना थाना बागे अरेंजमेंट रक सब खाइर tisiye pro khayo te maharaja bagra ro khayo tong बरक न कुनो नों साना मुसु dalai ka hang bai ro na musu go jong asa jara te help khai mani ba nok thangani ba नि बुं ताम खा ani bung ma zu jamatia कामि ब जागा नि kila zoying bari बाहाय मा तां तिनि नों त्रिपुरा थानाय माने belai khan tong thok ma tong ga काके नि नकनि बरक रगले साजमा नों थांनि दं माने ing कै बाहाय रक कक रक द साहा का बरक बाय ing sa ha बरक तम साहा ता फाइदि रक द खन नरक न phai di hong wo khe dai buirok bai asuk yang phatani phaini rok bai asuk kata ka phadi ro ni sa नरक कि साजमान ताक नक थांगाकै होम क्वारन्टाइन बा आइसोलेट रगत लांजागनाय बा लांजागोन न बाहाय रक साजमान नरक ing kan नरक अपन मादा मानि नै ना ब बाहाय mane nai काके मा थांना नाय मा बाहाय को नरकनि माने तम बति हाय मा तं फिलिंग्स अफ belai khan tong thogui ma tong ga ओके मा तं नों शिलंगले तम खाइ तं student ang pori tong ro ब जागा morning star ब क्लास class tabu 12 final ro 12 फाइना परीक्षा दं खानदं नि ing por kha pai ha कमप्लीट दं बायखा ing आसुक दिनि लकडाउन ले बाहाय कि तंखा haino oro ang oro hostel lo tong haino room bising ro khama tong ai ga ओंके आरो कोनो असुविधा रक दं खा लकडाउन रक ya सामान नंबर कोनो प्रॉब्लम ya का नाम क्या है सुजन सिन्हा आप कहाँ से धर्मनगर धर्मनगर से इधर शिलोंग में कहाँ रहते हैं फॉलो में और क्या करते हैं होटल मैनेजमेंट में काम कर होटल में और ये आज आप कहाँ जा रहे हैं अभी धर्मनगर जाएगा त्रिपुरा में हाँ कैसा लगा है अभी ठीक ठाक ही लग रहा है क्योंकि ठीक-ठाक लग रहा है। बहुत दिनों के बाद इतना सब कुछ होने के बाद हम लोग घर जा रहे हैं और आप लोग को कौन अरेंज किया ये बस ये पास आप लोग को कौन पास दिया TSF शिलोंग और और जो हम सुना है महाराष्ट्र ये आप लोग के लिए पास भी लिया हाँ बोलते ये हैं। सुना है और मैंने बेसिकली जो कांटेक्ट किया था विपुल देव वर्मा जो है हाँ। विपुल देव वर्मा के साथ में कांटेक्ट करके ये सब अरेंजमेंट हुआ है उनके साथ बात की। TSF का हाँ वो लोग तो बस अरेंज किया और पास के लिए जो हम लोग सुना है महाराष्ट्र ने किया वो आप मालूम है क्या हाँ हाँ मालूम है। मालूम है और ये कितना दिन रह के महीना कितना रह के फिर शिलोंग आएगा अभी तो जब तक नहीं खुलेगा तब तक तो कोई बता नहीं सकते जब खुलेगा सब कुछ तभी आ सकते हैं। अब आप आज घर जा रहे हैं आपका घर का आदमी लोग को मालूम है
हाँ मालूम है। वो लोग आपके साथ बात हुआ? हाँ बात। और ये आपके साथ अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? अभी नहीं है, सब आपका हेल्थ ठीक है? हाँ ठीक है। kami bo jaga ni mo kila mo khoran ai sang in khoran oro Shillong tam khai tang sa bo sai ni loge tong phai bo sai restaurant ko sam khai kan ke nung oro bus musing mas ro kan Shillong 6 mas to khai ke kini ke tirbo thang sinai sa chung de sai sing loge ro tong bai nim logi song ka thalia nọc phang bai ro ho za yang ke ba ma ka thang li ang sai chung thang sai ke bahai ma tang nung tirbo tini ma thana na mane kami was ma thang ha ga kisa ba khusi ke ung tong ta anh nóc ni borok rong ne sao ka de sa ha ga ba pro ga ma kanai ro sam za la han ke 10 ta wo sa ha ma ta anh para di ki rogo tap phai di rog ba norok phai kan ke jeng kos tong ne hai rok ni rok ke ba sa ha nei ro tong es phai si di dai ti phai ding ma ke gari ma ke phai ding ho za han ke sta ma ha phai nei ke bro khatung za to ha ta ke norok no sobo ba thana ba gi pass rok ba norok ni nong no bas rok sobo arrangement ke ka sa jama bo ba ga dai bro gari ro honai ha ma bai sung ang ma phai kha ta nung kono da sana mo so bo ba gra no ang de ta ma thai kha to man ma thai ke ham bai ro mo sung nim bung ta bung kha an bung kha trabit riang no no khata bai kolom tei jak nuk mani nung abo tam khai jang mani bo bar passenger ni ko list sami to ro borok ni abo bo jaga na ba kai abo medical team na maya phane better bai sorry bai ke nung o bus ni captain blena captain ka ke nini bakhak tei busuk jora tei nung abo no bo ba haike na hari samung khai tong abo no kaisa iko kaham sujug ne ang pan sugui na ne opportunity ani work ngam jang ke tirpura thangi tong male nung bahai ma tong tabuk onek no khushi abo haike sujug manu mage Shillong le tong khai tong Shillong ang actually an degree certificate na mani naimali ya naitono bo college pori mane ang Omsipri college Omsipri college okay tabuk tirpura haste thang kang ke to joto borok no quarantine ba isolate rogot lang jabo okay tabuk norok no ba haike direction judi no rojake abo nong ni oro je tak thane rok amona mada mani banya bahai hen obviously mane nai because abo belai no ko pandemic choli tomo bogi vacation okay nung norok je tabuk thangi tongmani nin nok ni borok sajaman Simon norok kono kokrok da sauka samar ka borok vacation adi ko khial khai de ko je iko virus ti bage bo je prevention measures to mane follow khai okay nung bahai rok nok ni borok haji da hani na orana tongra ri dok konti rok kono message tok actually borok ane phai da sum se Dacha ham tabuk Shillong ni tabuk abo top to 14 times ka pass namani abo tini poni last round gari number ke AR 20990 aro tabuk borong no naire rohana bagai o jaga TSF ni general secretary president aro active member abo jotono o jaga o tabuk nasiklai tongjak engkai tabuk gari Dangkiti station ni rawana ranai tabuk kini gori watami tongo 430 obora ka jaga rawana rasa engkai je thanai rok Tripura thanani khup satung khajakai tabuk borok bo basa kalajak goro nugi ma khana bas malkha sari kaham pulau no especially chini khorang no jeng ba article log yerui jeng coverage kai te lukorang no phunuk tonma bage blai blai ka hambai and jeng tini je press ma khame ang kai hai se jeng norok je pulani video rogo je chini president sai thangmani tam gasu mungrok hokana hini norok
wan sugipan mano actually jeng abo jeng kisa sini mane lockdown jeng tam tam khakya highlight kisa jeng norngori mani mane sab sabo jeng help khakya borong subam krike jeng tini as jora pano 18 bas pano hormang lakhamo so ambagai sini president bo blai hambai bo tini adike report rikha engke ang botta kasa norok be share khainam songo regarding awareness jeng khanaka je students ba migrant workers phantani tirbao je thanai rok mane bong thani khanaka jeng borok se corona COVID-19 ni kofu career fu and adike rumors bu spread kai thaka and some jaga roke ambulance rok thangai te even police rok coronavirus tu haiga rok ni thangka ko adita so am bagina ang koinam sung ulo gorong no especially para rok and chini sijak borong bo koinam sung nor kisa medical awareness rima hake paran borong onek chanai because sung joto saimi able tam virus hai bana so aboni busi effective and bo bahki spread kai aborong sung awareness rima hake luku parani lukurong onek chanai and takasya hake mane jodi paran borok jodi adike ko mane bo corona tui phekati rok bono quarantine center ko ma tonna hini nor watch ko nor obviously nor quarantine center sramdi kabang ma school tongo para ko nor aja quarantine center sramam ble and mane instead of blaming khayoi jeng together ke sam khayan ke like sauta and tak to school rok joton lockdown so ar ko quarantine center sramano so instead of mane individual jeng blame khayoi jeng adik pan srama kai and mane paran bor phano government fan nayawui government bo onek active part nai tongo ke public oro active part nai because of pandemic world health organization ba pandemic hin sakler ja hangka so obo jotonin duty mane jeng naine nita so borokno kojo paran lukurang nor blame khaya karei nor pararo ko bangma school tabo empty lockdown nor aro kisa quarantine center rok srama hangkai like for 14 days aw black sanai along with the medical team ke government involved help rok nawi nor quarantine center sanama ka onek chanai instead of blaming game thing tonglai masai ngabo actually a blaming je thing tonglai mani jangao hatred to among ourselves and ke jangaro no chini sijago jeng bose unity koroi nai like jumpy hill rok por all the quarantine center sanam ka school rok mane jotono ko ekloi khaita unity khai inke jeng borok example arki phunuk toma haichi nor bo reflect tun ati awareness rokta so abuna ang lukurong koina musungo norok blame khayawui norok quarantine center sanamti along with a medical facility and government rok phanta ekloge khai yabono hambai asin jotono sari kaham tei khulumbai ke jotono animung bibas deverma TSF president Shillong tei yani yagra tongo Bipul deverma TSF Shillong general secretary tai yani debrao tongo korno koloi TSF Shillong active members sung je or jagan Shillong ni simi agatla jara se sung migrant workers tai student ong rohmani sung total 18 bus rohmani bisingo ajaga 457 total sung rohoka both migrant workers tai student ke sungno ajaga je borong rohotiniwo borong Shillong ni simi agatla rohotiniwo sungno je help khaine rongno borong belake hamai marwo sungno help khaikya sini hapangbo wagra maharshini maharaj tai Rajkumari tai Shillong ni RSS team Mr. Pravin and team sung UCC rogo thangai mairok rine mairom rogma jagar borok sungno help khaikya RSS team Shillong tai sini sir Rajeshwar ex MLA bobo sungno help khaikya financially rogo sungno bo help khai hoka sini student rok puila pro sung 12 tariko sung puila ro hopro apro Kumargaon ro bathak pro brok tui rok nang dirok honi bo sungno rangki sasa chuba hoka bono belakena hambai tei Cromtech ni CEO brother Paul Bligraham Riang bono belakena hambai marwo bobo sungno chuba hoka bin suma mungmanyo sung lockdown je first lockdown ni simi je thanya sak sung je borok tongnai rong sung mairum rok baike sung joton sung subai dongo subai mangkha tei Meghalaya government no bo paifly hambai I like to thank Meghalaya government also for
issuing the pass for us for the interstate pass and for exit to Meghalaya pass and as well the transit pass. So thank you to Meghalaya government for helping us. And the joto TSF advisors Shillong ni advisors no ang belaki hamai maro tapos zora brong ni chuba subai no sing yapri seitong mano brok sing brok kering ga sing mungsaya brong ni advice bane sing bo kaham samung go involvement ni sing chance maka amgai tai brok sing help khaima bagai TSF advisor ba hambai tai joto TSF Shillong ni executive members tai active members no belaki paifly hamai maro nrok keroi ga sin loi kering ga sing mungsa khaimia sing ang wansu gotai future ro sing hageno jotono thanjaga sing samung khaliana tai KSU Shillong brongno belake hambai I would like to thank KSU Shillong unit also for helping us for arranging the bus and for the pass. Thank you KSU Shillong. And Sir Bishujit Debarma officer in charge Panisagar police station ni sarono belake hambai sini gari sang puila first steve roho pro first batch roho pro je pro first batch roho afro sini gari kumargaro bathang nangka kumargaro bathak pro bo chamurok chuno kisim je budbin chumani chamurok sungaro je gari bo tongne roho chamurok roho ka bagi saron belkena hambai te brother Sukla Nuatia IPF tini youth general secretary darano belkena hambai sini gari rogo thangdine phaitini rogo sini password clear khaima bagai Tripura habi sini gari nar jak tongpro go nang clear khaima bagai road clear khaima bagai non belkin paifle hambai dara tai dara David Debarma deputy CM ni BA da David non belkin paifle hambai nang masipro sini gari aro student tongpro nang subama bai sini gari clear khaja gani road clear bagai non ba hambai dara tai special thank to brother Paritus jebro Kumar Gado haine first batch ro hopro sini gari aja gabo horni ekta duita rogai soi kya jagabo ba jagani SDP ro bai Kumarghat ni administrative ro bai salai kya jagabo singno administrative work salai kya jagabo sing thana ka je sir SDP o jaga thangai bo bai thangai jagabo thangai bo squad rukha ambai da Paritos tai SDP o sir tai Kumarghat ni joto administrative official administrative rongno belakeno hambai paifla hambai thank you tai brother Tom je Shillong dan khiti bo travel agent bo chalongnai brother Tom bo no sini joto kisho sini gari rok bagi bono sung supply rka sung je gari nangsak bono rka sung 18 bus nangmani 18 bus bono rka sung supply bagi brother Tom no go hambai te uncle Paul Kharmon Joy no bo belagen hambai thank you so much uncle for providing us food from your PG sometimes we are working with that food in that time you have helped us with your light refreshment and food thank you so much uncle and auntie Sunita no bahine hambai maro bo sungno kengma jagati kengma sosti help kaikya bono ba hambai tai by mili TSF Shillong ni members bono ba belakin hambai maro bo sungno chubaman bagai tai brother especially more thanks namusungo sine da Benjamin ni da Benjamin tai bini family no from the first lockdown simi till sing tabuk zora tapsu zora tinis zora bo sungno bini family sungno support rka official war ro sini yang thangnani ajaga ro bo sungno belakin support khaya ambage belake hambai darano tai daranu kungno hainai special thank to sini khorang team tai da Benjamin brongni through sing jotono sing saimangka tai sing jotono sini sing tam khai tong rok sing brongno sahori mangka tai borok kengma sini korang ni channel tui sini korang ni team tui je borok saimea sing Shillong ni simi agot lajara borok hori tong honai borok sini korang channel ni through nugui ke sini sono contact hakya ambagi darano belaki hamita Benjamin no tai sini korang team no sing total o jagao 18 bus roman bisingo 457 rohoka haine singtai koina musong judi ke thanai tong honga ke sing brong bagi provide khapinai judi nor thana musno sing contact khaidi sing no contact khaiga ke sing norong no rohanan bagi sing try khai hambai hai jora mana fika and tabo ang tertiary report nong bus kang tu phayo actually notification aboke students rong bagita ko oro je ko emboss
bongi borok exam conduct khaini na man of June final ko man ni June before 10 ni no 10 ni sikang no borok exam khaine board exam both for secondary as well as higher secondary and ang chini borok no je koina mu sungo je no ko thangjak borok no kipil na bage koyo because education is most important nung tini virus ni nung likely na to kani education abo ingyable so abon ndor ngo koyo norok faim doti faina bage and nong exam bus kango so ang nor ngo koyo doti faina bage enke norok like any help na hakai megle ro hamna bage sungno contact hade sung abon nong bage pass rok joton clear karna enke yabono and takasha koina mu somkhay admission wrong bage most of them je mane nok thangjak tabuk norok फाइना बगे अनेक कष्ट दंनाय ते और नरक फाइगनके at least for 4 weeks ले नरक क्वारंटाइन मा दंनाय so after नरक नि admission रक process रको नरक जुदि हेल्प रक नाय हके नरक जोंगो साइमानो जों अरन दंगो नरक जों बाय करंदि ताय science student especially नरक नि exam रक पाइजा हके नरक नि NEET exam रक दंनाय so abona norok no koyo phaidi exam ready mane don't think that I'll give next year again and adikher nong year no waste ta khaita so norok any help na ke judi megale faina bagi norok jong contact khamon sung nong bagi pass clear khana bagi ready tongnai te government bo norong onek relaxation na because norong ni problem to alada bole bunisai so asno mane phone number ngake jeng abo ko president number nor bono contact hamon kisani number sir sit 8132851774 hanin sanai 8132851774 te kaisa anke 8974903883 8974903883 norok nok ni gifil phanya ni meglayo norok ni pass rong ni bagai te or of higher admission nani te ka season pai katal season start dengai je katal student finai nor college rok nai tungnani ke nor admission kinin rok nor ni nor chuba suna ka sano contact id asno hambai